Yo porque saya me acuerdo que mata ta channel para subscribe mai. Ko tau hoko pen kong hono wani tau whamatala pe wang fefe tau ilo ki tau Otua. Na tau whamatala tau programa ko si tau ko ilo mo oni ko tau Otua wha mai tau ilo e ko si Isu Kraisi. He ko ia na ko fola ia na hoko o kakano pe na mamata ka apostolo. Na whamon me ka apostolo na usio tonu na whanongo tonu. I reo he Otua me langi ne whapapau ko aloena. Ko ko si Isu Kraisi po mau inga rewe te tau tolu tau ilo e si Isu Kraisi tau ilo e Otua ko tau ilo e si Isu Kraisi i hono whahino hino ki tau tolu ki ai e whakamoon si o ton a ka apostolo na tolu na mamata ton wai na hifu melewa lau mahario ne whakamana wai na tolu ki nau hiki tohi ai mea koe mea uno hod kei heni mea hono tolu ia aia e ngarape i wholofola koe na hiki tohi e ka apostolo kana nau hiki tohi wholofola koe a koe ui he koe whakamooni ia koe mea koe na wholofola ki he Otua ki Israeli na whakakato he eiko si Isu Kraisi ai kono ai e taha koe mea hono tolu koe matawai hono tolu ki tau ilo Otua koe tohi tapu aha siu koe tohi tapu whakamotu ai mahen mo ki tau tolu koe tohi tapu ina ngake si Isu mone ka apostolo Mate koe mea makehe ai ha siu, ta mai Paula ki te tau tō lombo ai tolu, ku hulu atu ai siu i haka. Hai mea makehe ai siu i mamani me toa ngā mamani. Malewe Paula, ne hulu atu mea kotoa pe, ko hono mea lahi, koe tu anaki ki nau tolu, o tuku tia ngai fo i wholofola ai Otua. Nega pēta haka kai mamani ne tuke wholofola ai Otua, o i nau tolu pe ne Anga mo sese, whafau mai kaupalo fita, sere mai mo haifua, Nai me kau palo fita hango sami ue lamo ki nau tona nau rea, pe hiki tohi mo nau ngahi rea. Pe ai mo ngahi tohi na hiki tohi, hango tohi o lute, tohi palo vepi, tohi a Solomon. Koe mea nai makehe anga e kau siu. Manduka kau siu koe uhinga koe hako i o siuta. Ko siuta koe hako whakatu i o Israeli. Pau nau tolu e nai whakatoe koe hako i o Tevita. Ko nau tolu e nai whakatoe koe awa nai mawaeua koe pure anga e konga kingi le hopo a veke tala noa kwa spia ula tu vai tahaua te ke alpo i loai ma vai ue pure anga ko hiko tahi ai tori ka Solomone hanga re tua talangi te hanga hae pure anga me fare te vita te tuku ia te taho ka nga we hanga re tua to pure anga angia e ka seropo ave e matakari hongfu ka toe pe matakari siuta pe na taki he popula e matakari hongfu ko e ya talu ai pe tau fitu ua before Christ, kama, tak popula ki Asiria, no bege flofula ya watu i tafitu, pe tala mai na talo ai pe, ne kei nau te foki na to. Koko siuta pe, ko iko hako ia te vita, ko nau tolu tolonga. Po nau tolu, ta no ki a Paula, na au nau toke whakahei ki Papilone, pe te whakafoki nau tolu, e tau nima tolu hiwa, e tu iko kokoresi. Pako meu nau makehe atua hasiu, e nai ave ki te ki nau tolu e flofula ai Otua. Ako nai foki ai koe whakahe me Papilone, nai foki ai tangata skalaipe. Ko inga skalaipe koe tangata o e tohi, matao e tohi. Nai foki ai tangata skalaipe ko e sela, koe nani whatatai tau toi tapu. Toi tapu whakamotua koe nai ngake si Isu, toi tapu tau ngāwe ako e ahoni, whatatai tangata koe ko e sela, koe nani whae tohi e sela, i he tohi tapu. Aia, o maino ke te tau tolu, koe whakamooni si o pau moia. Ki eiko si Isu Kraisi, koe whamoani whalalaanga na ange ki haa siu, pe ko haa siu, hako siuta, koe hako i o Sekope, hako Isaac, hako Abraham, ngai talafu tau pene whai ki a Abraham, ngai tala o whaia, whakakato he eiko si Isu Kraisi. Nes vai taha ua visuraki ki tolu, tala o whaia toa ki a Abraham, te watu ha whonua maau. Te watu maau ha hako toho lahi, puranga lahi, te whanga o whakamunu ia ko. Pea e mono ia te koe, ka kainga e whahinga ko toa peo maaman. Senes vai taha waiwis raki ke tolu. Ka atoa ngai tala ofa ko ia. Tohi ia i he toi tapu aha siu ko ia tapu whakamotua. Pea ko ia ia o ku whakamooni i mai he ka apostolo, kuo whakakakato i he eiko si Isu Kraisi. Ko hinga nau whakamooni mai ne whakakato si Isu Kraisi ngai mea ko ia, aina e tohi i he tohi lao me tohi palofita. Ne va he tolu foki, ai tohi whakamoto. Kono ngahi konga la lahi koe e tolu e tohi whakamoto hope ko tohi tapa hasiu, ko uraki na ia e lao.
la tohi ni mai pena ere me kau palofita. Kau palofita e te tapa ha siu, te tapa he pelu a ni ko pe me sio siu o le re ke malakai. Pe mo ngahi tohi, aga ngahi tohi ko mata ke tohi same, o le re oske tohi a ua karonikari. Ko tu e koe te tapa siu, te tapa ka motu ane ngā koe sisu, mane kau ako. Wanga wewe tau ilo ko te tapa na unga aki, ka noa sisu ia luke wahe, taha. Ki he kau mā ata kotoa pe, talu mea e peri kia sakalaia. No tolu kotoa pene e whakapōngi talu mea e peri kia sakalaia, e eke ho nau toto ke tō tangata koe, aina nau sio ka sisu ke nau tari na tola sisu. Ai koe uhinga, mea se nesi kia ua karonikari. Ko sakalaia, koe mā ata whakaose na e mate, ase tono tala noa ia ua karonikari vai ua wha, na tolo maka ia tamate ia e hasiu. Aia, koe meu tau ilo ai, koe toi tapue na e ngawe aki koe sisu, mane ka apostol. Tau mai pe sisu e te tau tole matiu vai ni ma, pe stafitu ke tāwaro. O te mo mahalo ko hau ke tāmate e lao, pe koe tohi parofita. Nai kai te hau ke tāmate, ka ke whakakakato. Lao, tohi a Mosesi. Tohi parofita, koe ngai tohi parofita me ngai tohi. Nai kai te hau ke tāmate, ka ke whakakakato. E kua ko talai tu tonga te eki more e langi mo mamani, e kai more me lao mata i tohi e taha. Pe koa fo i kohi, ka ua ke whai hono kotoa. Sai maho inga wile ke taha whatonga, e koe ka kaia e ahoni na whakaronto koe mea kotoa pe whakamutua, o kutuhi ki Isileri. Pena me ngai tala o whako, tala noa kia Iskeri, vai whanoa ke vai whavalu ke tempare fo ou. Koe ka kai una noho noto amnak e toi langa tempare fo ou i Isileri, e konga ka hau tokua, pe te tau toi whoki o whi laulau a ke pulu me kosi me whangamanu, pe toi whakotua e kau taula eiki. Tamai sisu koe ne hau ke whakakato me kotoa pe. Tamai he pelu ke te tau tolu ko sisu ko tau taula eiki lahi. Koe whi laulau ko tau pe nei whai he tempare nei ke te nilawa eiki whakamaa e tau ngahi ang hala. Koe hano hinga te hanga he Otua whakotuu. Ai ngai whi laulau koe nei ke te naulau na to ke whakamaa e konsenisi e kakai e konga whakamotua. Koe whi laulau koe taha kalaisi. Koe taa ia o Otua panane hu moe ke potu tapu e langi. Kono uhinga i ke tau te amanake ke hato i tempare e to e langa. Hena e wholofola e ko sisu kalaisi e sione wahewa te uholo ke whare tapu toi whoko tu i ono ahatou. Ai ko uhinga sisu koe whare koe na nau siu koe na nau talango e tau ene whao no ono whengai. Na uhinga e koe vi sone i o sisu kalaisi koe tempare koe whetaulaki anga i o e tangata mo e Otua. Ko sisu koe hoko mai ai Otua o ai kakana. Koe ke tau whetaulaki tonu mo tau Otua. Kono inga koe ke toi whi maua tempare he ko sisu whakakato e mea kotoa pe tala noa ke ai toi tapu whakamoto. Aia, tau ilo e tua ia sisu, tau ilo sisu me whakamooni a ka apostolo, tau ilo o kumooni e whakamooni a ka apostolo o kau ke sisu, koe nau whakamooni ke mea koe na hiki tohi i e whakamoto. Koe whakasi reo, tau ilo o kau ke Otua me ene mea whakatupu. Tanoa ke samtahiwa, vesula ki ke wha, koe ngahilangi, nau tala, nau ia Otua, u whakaha e ata, ai ngāwe hano nima. Siohake ke ata, whanong ke whangaman puna, nau tangi mai, no hanga whakaha ai langi ho tau Otua. O urea e pō koe ke pō koe, ka koe ke hano reo. Aho koe ke aho koe, ka koe ke hano reo. Ka oku wau e nau tala, kihe wheitu ko tō bau ngata anga mamani, wau ka toi palani te ke, mo toi kaniva ke. E kai kia tahi ai hau ha taim pantalangi e tau tue a whama, o Otua na reike ilo e au koe ko hena unofo he kaniva ke, na reike lava ha waka vava e me palani te ko mamani o aloangi ke talangi a koe kai. Koe uiko nau tolu ko tō beko e konga ia o e mea whakatupu ai Otua. Ko hono uhinga ia e kai toi aha taha ia e hano hao anga. Si o tau ilo e Otua, me eiko si sukalaisi koe Otua na haku mai o ai kakano. Tau ilo eiko si sukalaisi me whakamoon si o pau anau tolu koe, anau si o kono inga whau lau koe si suka Tomas, ko ke tui koe ke mamata munui era ko nau tolu na ikai te nau tui. Whame mo, na ikai te nau mamata ka nau tui pe. Munui au nau tolu na ikai te nau mamata, ke nau mamata tonu kia te au. Ka nau tui pe ke whakamoon i nau tolu. Na mamata tonu kia te au. Ai kono inga, tau tui ke mea koe ki nau tonu na mamata tonu, nau tonu no whamooni mai ke te tau tolu. Ia, whamooni e ka apostolo, whamooni e whakamotua, ko ia whamooni mai ka apostolo na whakakato e Jesu Kraisi, pa tau sioreu ke mea whakatupu, tau ilo mea i langi o tau Otua, koe mea i e wha, whaunga i e wha tau ilo aki o tau Otua.